Fatou Sene baralola anta sen faramu sen ndagwa domi bay felwe Marijo yali Fatou Sene baralola anta sen faramu sen ndagwa domi bay felwe Marijo fiala na mombatsen baralola anta sen faramu sen ndagwa domi bay felwe Marijo yali Fatou Sene baralola anta sen faramu sen ndagwa domi bay felwe Marijo fiala na mombatsen baralola anta sen faramu sen ndagwa domi bay felwe Marijo yali Fatou Sene baralola anta sen faramu sen ndagwa domi bay felwe Rami gaw ewa mbelun gima yesen anta khoydanga injabe jamar kewenda kwaye Yewa mbelun kima yesen anta khoydanga injabe jamar kewenda kwaye ewa mbelun gima yesen anta khoydanga injabe jamar kewenda kwaye Ewa mbelun kima yesen anta khoydanga injabe jamar kewenda kwaye Rangui mbel kajaw Rangui mbela le 11 novembre avec Anta Sen Mariama Diaker Moustapha fans club Anta Sen 100% Anta Sen ñu leen di woo rendez-vous le 11 novembre inchallah Ambela Kajaw dara du yomb tanone Mariama Diaker kimalame Kimga tanone Mariama Diaker kimalame Kimga tanone Mariama Diaker kimalame Kimga tanone Mariama Diaker kimalame Yai ka mim gimga Maimuna Njaay Anta Sene Yaiga min Kimga Maimuna Njaay Anta Sene Yai ka min gimga Maimuna Njaay Anta Sene Yaiga min Kimga Maimuna Njaay Anta Sene Yai ka min gimga Maimuna Njaay Anta Sene Yaiga min Kimga Maimuna Njaay Anta Sene rang yi tijji saison grande saison bi Wow, wow.